Kum shibenta ban kan mau buram ye unong yada ki samla Dominic Savio bakhoy kasing samla balang Catholic sat sning kala pelong ye kelumpung hi kai ki samla shibnai linter youthman haki phangjing tip bapher ka youthman kalong ka wei ni kelumpung ban hi kai ki samla ban long ki nong yelam ban yeng rinsan haki jing ye kop bapher bat ban ye shibenta haki jing ye le kai babon jat ki balong ki lat ban pelat ye ki ni jing ti pasniu bat ban kian ni jing kerni haki kampo dor bahar rukom ye kini ke youth man lapli du Reverend Father David Lang Daniel Kaji dak bakentew ye kalama jong kaseng bat lapen bot dak mas bakhot hakas ngikut ka ap khandai terik ujemang ke MDC ka umsning constituency ka kong Magdalene Sauk me maulong kalalong ka kong san ha ka jingedon ringkat u Reverend Father Lawrence Carluni assistant parish priest ka umsning parish ki kimeki kpa bat ki pat kani kashnong kun ki khon samla iran ka benta ka khra ben budan buram ni play la ka long ka karwai ka tem ka pot ka siaw kum joru akiling khan rei gi jongi dani ki jing trei gi jongi par bor yim jude kan play u kun ki khon samla iran ka benta ka khra Tapi pasal jing wetland bat kum jo ban nok ki luksa ki bakha ye ki lawe dan tak hati tidak ia kijongi dan kita kuat. Ikut sama kita kita wajib belajar berjil. Tidak kita benda kita bakrau, kita long, kita ilang kita salang, kita selong kita tahu, tak kunjuru, kita balang, kita ni dan. Jadi sisa yang mesti syarahan berjongki, kami piadan, pialum pialang, piadak sisa yang mesti berjikmen. Pakai isya mesti kuasa berkhid. Apa jongki piwe, Rotia yang mana yang surprise. Kijing ruai, tak kunjuru, mana dalam kemat, samla penandu, isu kena, tapi mesti laklet, kita kam dapat tentang dapat play lah hari ini. Haki por baru, aku ikut samla, nasi lima kijing le, kijing kenjo, nak kapor, kijing kejong ni tiba lima alat kita. Hindai kesobat orang ini, dia thai kemat, play, play bakrashan bor lang ngana dia lang baru. Nyemni kan klet ya Nyembi kan flat dan kuliah tu ia kien ka bagim ka jong play. Kum ki kon kristal. Ide tu mana man sim jo kajinya ie para marjan. Ie di long shot. Ide kan long ka kanuksa ka babha syaki waipat.